In my opinion, I think orphanage, orang-orang tua yang berkebajikan rendah. Fakir miskin, asnaf, yatim. Fakir miskin. Okey. Orang yang macam asnaf. Lagi satu orang yang mungkin gaji tu kurang daripada 1,000. Yang pertama amil, yang kedua orang yang musafir, yang ketiga orang fakir miskin. Now you can pick 4 capsule ball from this ball. We will open the gold one. You need to pick 1 more capsule ball. Can zakat be given to a person who is wealthy but pretending to be poor? No. Obviously no. Sebab tak elok guys menipu. Jujur guys. Susah-susah, senang-senang. Name 1 modern day example for each of any one asnaf. Orang yang berhutang. The random ball. Oh, okay. Pick 1 more capsule ball. Yeah. Aku belum kasih. Random. Okay. Awak ada badut raya. The next question is, okay, this is a scenario. Okay, the question is, Fatima is a single mother who work 2 part-time job but still cannot afford her family basic food and shelter needs. Asnaf sebab dia fakir. Sebagai ibu ni susah dah nak tanggung pendapatan keluarga. Miskin. Miskin. Okay, jawapan dia ialah fakir. Sebab miskin tu maksudnya dia masih lagi dapat memenuhi dia punya basic need. The yellow capsule is contain the knowledge. So now I will give you a fun fact regarding asnaf. The fun fact is, do you know the condition of Ibnu Sabil, which is the wayfarer or musafir? For receiving zakat, that the traveller must be stranded away from home, unable to access their will, in need of immediate assistance, and the support is meant to be temporary. Okay, a Muslim who is in debt to meet basic need for themselves or their family responsibility or to address community issue can receive zakat if they are unable to repay the debt. The debt is for the permissive matter under the Islamic law and the debt is due for repayment. Faham sebab dia nak benda tu bukan kehendak, itu keperluan dia. Ya, betul. Bijak ke? Apa pendapat anda pasal game ni? Pada pendapat saya game ni sangat bagus. Bukan sebabkan assignment je, memang kita kena buat benda macam ni. Macam kita orang pun basic knowledge macam ni pun kadang-kadang kita orang tak tahu. So terima kasih lah sebab buat game ni. Kita orang boleh kembangkan lagi kita orang punya pengetahuan and boleh spread the knowledge to other people, macam untuk kawan ke, family ke. So game ni sangat menarik dan saya dapat mengerti lebih banyak pasal zakat ni dan rupa-rupanya ramai orang yang asnaf. Yang selama ni saya hanya tahu adalah musafir, mu'alaf baru, mu'alaf orang yang baru memeluk Islam lah, orang miskin dan fakir. Macam Ika cakap, benda ni basic knowledge tapi at the same time it's not really basic. So macam kalau tak tahu, boleh tahu. And kalau laki dapat duit raya.